noći postao običan građanin. To nikome do sada nije pošlo za rukom. Pa dobro, ovo je uobičajena aktivnost, rekao bih, Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Već par mjeseci smo u kampanji obilaska terena širom Bosne i Hercegovine, gdje pokušavamo da dopremo do što većeg broja građana Bosne i Hercegovine kako bi objasnili stvari koje je vlada uz učešće Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine od vijeća ministara pa do kantonalnih nivoa, tamo gdje učestvujemo u kantonalnim vladama preko federacije, naravno u ovom proteklih 3 godine uradila. Akcenat je sasvim logično, pošto se radi o federaciji, na vladi federacije. Juče je bilo 3 godine od imenovanja aktuelne vlade. Smatram, i to pokušavamo na ovim tribinama da prikažemo bez ikakvog pokušaja osvrtanja na nekoga, vrijeđanja, provociranja, ponižavanja bilo koga. Poredimo rezultate, poredimo ono što smo zatekli s onim što danas imamo. Smatramo da imamo jako puno stvari s kojima možemo svjetla, čista obraza izaći pred građane Bosne i Hercegovine, od pitanja minimalne plate, penzije, neradne nedjelje, smanjivanja doprinosa svih invalidnina, stvaranja pretpostavki da ona izdvajanja iz budžeta koja prate minimalnu platu, prosječnu platu, prate rast tih stvari i svakako onih investicija koje je vlada federacije u posljednje 3 godine intenzivirala, od našeg odnosa prema privredi, prema privrednicima, ne samo kroz smanjivanje doprinosa, kroz određene poticaje kako bi sanirali stvari koje su bile kad je pitanje minimalna plata i naravno želimo da građanima prezentiramo ono šta su izazovi koji se nalaze pred nama i što nas čeka u ovom periodu koji je pred nama. Večeras u Zenici nije prirodno i naravno očekujem i da će biti pitanje, pa evo da to pitanje odmah odgovorim, ne može nezaobilazno će biti da spomenemo pitanje nove željezare Zenica kao jednog od najvažnijih, najaktualnijih pitanja kao je pitanje grada Zenica. Mi ćemo sa svoje strane, smatram da smo pokazali sasvim dovoljno svijesti i savjesti u razgovorima sa novim vlasnicima i onome što su oni istakli kao problem. Vlada federacije u sklopu svoje nadležnosti učinila sve da im olakša i omogući dalje poslovanje. Nažalost, u posljednje vrijeme ne vidimo baš viziju i da oni imaju rješenje. 25.6. je zakazano ročište na koje bi trebalo da se otvori stečajni postupak. Vlada je u našim internim razgovorima odlučila da pod svaku cijenu to zaustavi. Ne želimo stečajni postupak, ne želimo da radnici ostanu bez posla i učinit ćemo sve što je u našoj moći da to zaustavimo. Naravno da preuzmemo željezaru i da onda stvaramo pretpostavke šta i kako dalje. Nije prirodno u svu pomoć koju smo davali, odnosno razumijevanje koje smo imali, pa čak i prijedlog da se uvedu zaštitne mjere prema vijeću ministara, jer to nije nadležnost vlade federacije, ne možemo reći da vidimo nekakvu viziju i plan od aktualnih vlasnika i mi ne možemo to gledati, niti želimo gledati skrštenih ruku i zbog toga ćemo se maksimalno uključiti i fokusirati na rješavanje tog problema. Stvari koje su nas uvjerile da baš i ne postoji vizija rješavanja problema, nije samo termin za otvaranje stečajnog postupka, nego i činjenica da su u međuvremenu sve obaveze i svi dugovi prema javnim kompanijama, javnim preduzećima u federaciji, od elektroprivrede, Energoinvesta, željeznica, Federacije Bosne i Hercegovine, obaveze nove željezare su rasle, dakle dugovi su rasli, gomilali se, a nismo vidjeli nikakav plan za rješavanje, osim zahtjeva za pomoć. Nažalost, vlada federacije ne može baš silne milione ubrizgati u bilo koju privatnu firmu i zbog toga smo se opredijelili za ovaj način. Mi smo spremni naravno kompenzirati nove vlasnike za onaj iznos koji su oni platili kad su ulazili u željezaru. Sad bi oni naravno za ono što su platili da to pretvore u neke silne milijarde obaveza, ali ne bi radili i ne bi stvarali novu vrijednost. Mi ćemo u svakom slučaju, nama predstoji razgovor s njima, imali smo do sad na ovom nivou
radne grupe koja je zadužena od vlade, imali smo komunikaciju i sa vlasnicima i predstoji nam intenziviranje tih razgovora. Imali smo razgovor naravno prije svega u vladi sa svima onima na koje računamo u ovom trenutku da to riješi. Imali smo razgovor sa sindikatima, dobili od njih podršku da spašavamo firmu, da spašavamo radna mjesta, da oni ne idu na otpremninu, da ne idu na biro, da ne ostaju bez posla, bez obzira koliko se priča i obećava da će neki i ostati raditi, da će im se povećati plate. U svakom slučaju nama je cilj da firmu zadržimo, da spasimo. Konačnici juče je u Dubrovniku potpisan međudržavni sporazum i otvoren prostor za otpočinjanje jedne značajne investicije vrijedne oko $430 milijuna južne interkonekcije, za koji će sasvim sigurno oni proizvodi koji se prave i što se radi, željezo i čelik u novoj željezari, odnosno željezar Zenica, da će imati potrebu. Zatim, naravno, očekujemo i da se situacija kad su u pitanju ratišta u svijetu smiri i da će sigurno trebati obnavljati te nekakve stvari. Mislimo da sigurno željezara ima perspektivu, ima posao i nismo spremni sjeti skrštenih ruku i čekati da ljudi ostanu bez posla, da se to rasprodaje, da se raskrčmi imovina koja je vrijedna puno više od, ja bih rekao, desetine, možda i 100 puta više nego što je željezara plaća. Naravno da su ljudi znanje i ono što ljudi kroz stječeno iskustvo i kroz svoje školovanje znaju neprocjenjivo blago koje ne možete izraziti u bilo kakvoj materijalnoj vrijednosti i zato smatramo da je pogubno da ti ljudi idu na biro ili da eventualno idu da traže i da rješavaju svoju egzistenciju negdje van Bosne i Hercegovine. Naravno dakle, ja ne mogu govoriti i ne želim govoriti o obstrukcijama. Dakle, taj problem koji sam tad rekao da je riješen je bio riješen, svi obaveze, sve dugovi prema izvođačima su plaćeni. I tad sam govorio da nije normalno da očekujemo da ljudi grade i rade, a da im se ne plaća ono što rade. Dakle, sve obaveze su izmirene, plaćene za ono što je rađeno. Naravno, sad i izvođači kalkulišu hoće li biti, kako će biti. Vlada federacije i na tom polju nema namjeru da sjedi iskrštenih ruku i u svakom slučaju vrlo nedavno smo imali jedan proces razgovora gdje ćemo osigurati dodatne izvore finansiranja. Naš je cilj, naša je želja da se autoput gradi, ne samo zbog toga da se napravi autoput u smislu nekakvog izvršenja onoga što je vlada obećala, obaveza vlade. Ovdje govorimo o tome da je vrlo bitno da mi napravimo u ovom trenutku prostora da investicije idu, da ljudi rade, jer to je nešto što stvara pretpostavke za multipliciranje tih nekakvih ulaganja, investicija i ljudi koji se naslanjaju ne samo na direktnu investiciju, na one koji direktno rade na autoputu, nego i oni prateći djelatnosti. Prema nekim naučnim pokazateljima na jednog radnika direktno angažovanog na autoputu radi 3 do 5 popratnim djelatnostima. Tako da smatram to vrlo bitnim i ključnim i naravno da ćemo učiniti sve da se to dalje nastavi. Pogotovo u odnosu na ona gradilišta koja su aktivna. Naravno, za ona koja tek treba da potpišemo ugovor, oni čekaju pa ćemo vidjeti šta će biti. Premijer, možemo završiti ovu priču oko željezare. Vi ste kazali da je njihov dug prema javnim preduzećima u vlasništvu federacije raste. Koliki je to? Pa dakle, u tom trenutku kad smo pričali, to je već bilo prije 15-20 dana, mislim da je dug prema Energoinvestu bio na nekih 20 miliona, prema Elektroprivredi nekih 40 miliona, prema željeznicama. Dakle, u svakom slučaju ono što smo dobili informaciju pokazivalo se da obaveze se ne plaćaju, ne izvršavaju. S druge strane imamo informaciju da se nešto drugo plaća, završava, rješava i naravno da nam je cilj da znamo o čemu se tu radi, što se dešava. Mi smo svjesni činjenice da je to u ovom trenutku još uvijek pretežno privatna kompanija u kojoj vlada federacija ima neki 8% svog udjela. To je nama pokazatelj da se trebamo petljati, ali naravno s 8% ne možete utjecati ni na šta i ne možemo na 8% mi ulagati, davati ono što treba. Pa prvo, željezara nije tema onim čim se ja bavim. Znate da je to vojska, odbrana Bosne i Hercegovine, ali svakako stojim na raspolaganju kao zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
da odgovaram na sve izazove i da pomognem naravno i Željezari sve ono što je u mojoj nadležnosti. U ovom mandatu mi smo podigli namjensku industriju na jedan visoki nivo gdje može konkurisati sigurno namjensku industriju u regiji, a boga mi i širom Europe. I sad nedavno kad smo boravili u Sjedinjenim Američkim Državama imali smo ozbiljne razgovore sa ozbiljnim partnerima za ozbiljna ulaganja i u postojeće kompanije u smislu otkupa dionica 49% od onog vlasništva do kojeg je država je 51%, i u smislu modernizacije kompanija namjenske industrije. Tako da smo mi spremni ukoliko dođe do toga da i u tom dijelu učestvujemo i da pomognemo da radnici ne idu na ulicu i da zaposlimo novu radnu snagu. Pa vidite, tako je pravljena namjenska industrija, ona je nastala prije 75 godina u okviru bivše države Jugoslavije i ona je bila povezana tako da se jedni dijelovi proizvodili, na primjer, u Srbiji, jedni u Hrvatskoj, jedni u Sloveniji, Makedonija, Bosna i Hercegovina, i to je povezano. Nama u tom lancu nedostaje barut, eksploziv, i to nastojimo da riješimo. Već su krenula ulaganja, već smo u podmakloj fazi, tu će pomoći i naši međunarodni partneri. Ja se nadam da ćemo to završiti da bi mogli zaokružiti namjensku proizvodnju u slučaju bilo kakve agresije na Bosnu i Hercegovinu, da imamo cjelovitu namjensku proizvodnju. Smatra se jedna od tema na našim sastancima u Sjedinjenim Američkim Državama bilo je pitanje vitezita. Ljudima smo objasnili u kakvoj je to fazi i oni su to prihvatili k znanju, razradit će oni sa svojim ljudima unutar njihovih kompanija i onda će ponuditi rješenje sa nama. Naravno moramo voditi računa da to pravno sve bude pokriveno onako kako je po zakonu. Vidite, mi se nadamo da će SDP napraviti veliki iskorak u Zenici. Zenica je radnički grad, došlo je mlađe rukovodstvo, mi vjerujemo u novo izabrano rukovodstvo i ja se nadam dobrim rezultatima kada je u pitanju SDP, a svakako mi imamo, što kažu, doći ovdje s obrazom i šta sam ja uradio, šta je premijer uradio i naši ministri, tako da mislim da su građani iz Zenice prepoznali sve naše rezultate, sve naše uspjehe u ovom mandatu i nadam se da ćemo napraviti izuzetan rezultat. Oko trećeg entiteta sastala se grupa budala, nerelevantnih ljudi koji pokušavaju da nanesu, u stvari nekako nas da zabrinu. Međutim, ako su ovi koji su na vlasti trenutno poslali tu grupu budala da ispitaju puls kako ćemo mi reagovati, ja im poručujem da smo mi spremni na bilo kakve izazove i da mi čekamo da to neko ozbiljniji kaže. Ovo za sad je toliko neozbiljno da nije vrijedno komentara. Hvala